Hello, good morning everyone. Um, Happy New Year 2025 to all. Nasigi Hindu newspaper analysis Manipuri da tawsaba si hawzarage ko. Ngasi date 01/01/2025 ko 2025 ka haba hawa numini headline hani yengsi ko. Biren express regret for violence in Manipur. Akogi se minister honorable CM Biren ko mana Manipur gi violence ki matang da wafam kara hadi regret I regret sai si Iran solution mangam da se pat se kaina khara phongdok ki balai gre ko adugi matang da Iran si gi matang da ko ndo Iran si gi data khara mana su khara hai hadi FIR mayam ama lost to hadi kano to gi FIR mayam thangat ki ko adagi mana apology tawini ko 19 months sugre 20 months sugala kadore apology tawre ini aduda da statistics ki oina FIR kaya launch tawgiba kaya arrest tawgiba adugumagi matangna khara phongdore ko data khara adagi next headline among yengsi court give Punjab 3 more days on a farm protest ko court na Punjab ki farm protest ki matung farm protest tawbodo adudugi Punjab government the farm protest to loisannabagidamaꯛꯇ ko numit humni pigibay warini ko ado hujik Punjab ta tawribase haijarangge ko Punjab ta daliwa ko id daliwan haise kainogi farmer gi farmer association gi magi chief ni ko maji numit kuthra mangani shure mana sara helaise id fasting ko ado fasting tawbase Punjab government na moido fasting do tok na bagi damakta pha na bagi damakta maji changma matamda ban tawdana khotana thingaga kana tawrini ado moina farmers sing protest tawri sigi maram se asise haidi MSP habidi minimum support price to adu do pi na bagi damakta and also atop top concession mayam su pi na bagi damakta ni buko moina protest tawri sa farmers singa ado sa di center na su miyeng changbiu haina center da su Supreme Court na haigibasu leigre ko mamangi kanoda adu huzusik oiba yamna chawi irang ama oirini ko Punjab ki irang se adagi dalewal ki haksang su dum huzuk se dum di sondara ine ko hena pibam sokchala ine ba ado headline ga mari leina ba pa ai tane Manipur ki violence ki matang ko Manipur accounts for 77% of Northeast violence case ko sisina top news amani ko Manipur se Northeast ki oina violence of the maming chale ko du taragani haidi Manipur sina 70% 77% Northeast ki irang se Northeast ta thokiba irang masing se charakna 2023 da thokri se 243 ne ba adudai 243 thokko da Manipur di 187 thoe buko 243 di manung da 187 thoe habidi sina tai 77% di Manipur da thoe sinima haisha ko paw sina so haining is ado Manipur gi conflict situation do CM bi ren nga sa hai gi bedo adu do haijaram ko haidi more than 200 deaths ko FIR masing se 12 more than 12,000 ko 600 above in arrest ado FIR masing siga arrest tori masing siga yam thi kheni ko adu na di governance ado di tori ba pot mana ngang pot sim ID tabak di FIR case tabak lokat se khara tapi tai ni ko khara da na yam tappe adagi mu recovery tawba matamsida mana sida sa harise 5,600 arms recover tawre hai adagi round of ammunition sina 35,000 hena tawre haina mana palli ko adagi mana relief fund provide to give matamda haidi 7,549 people gi relief adagi two haidi people the fund bigre ko relief fund ko aduga aduda piriba fund sigi me family masing sina 2,000 almost 2,000 more than 2,000 hai tare ko aduni ado tasembagi ni fund thadar ise si center na thadar ibe fund se almost kano da the state government da 247.26 crore ko thadagram ne relief fund gi matung ina sigi kano se aduna na kashu mana phongdoi se just adugi thadagi ba poto du tawre thabak tawre habado utnabagi oidoini ko
second news amaga mulo to lokat chake ko headline dum yawo news ni Yemen death sentence for Kerala woman. India adopting eco says root in conflict hit Sana. Sana na sida hari se Yemen gi ko gi Yemen da Houthis rebellion leido adugi Houthis rebellion leido aduduna control to mafam ni ko Sana haise Yemen da ni ko Yemen aduga mase masidayisda akoigi Kerala gi nupi ma mase Kerala nupi ma magi Yemenis nationalism ama hatlubagidamagta sibagi chara pigrebako aduga sibagi chara pibisida kano sibagi chara pibisida India government na kari tawba yai kari diplomatic kari kano tawri kholi ado adi India ga Yemen gi mari da su kitang kaira kane na ini important oe na kitang chingkala ko ne ko ay example ay na pibasu yani ne ko India Yemen relationship ne na matamda hapet palambda aduga also like international situation sing habidi Yemen da leriba pot se kitang khangmina sina tawbani ko ado Yemen se huzik se kaidoga hara kanda maze government ahum thong pan bo gomani habidi internationally khangnaba government ama lere international na khangba government ama lere aduga Yemen da huziki Houthis kangu like Houthis rebels kangu sinchu lere and also atopa armed groups memam su leba armed groups memam su haiba group singse sigi government sina international supporter Houthis kangu singse sisina sik kaidoge hara kanda Israel ga kan Israel plus USA ga mo se kan na khanari ko haidi Houthis kangu na Israel amasung USA gi mo gi military base ka se attack to soludana airport ke attack to soludana tawe adugi same USA amasung Israel na so amu husi Houthis kangu gi magi airport dagi kari karada bomb thadadana air bombing tawdana tawri ni bo sik kan na ko aduna ꯂꯩꯔꯤꯕ present situation ꯁꯦ diplomatic relationship ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯀꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯨꯕ ꯀꯣ ꯌꯦꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯨꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯥꯅꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯎꯊꯤꯁꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯎꯊꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯊꯤꯁꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯗꯅ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯎꯊꯤꯁꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯎꯊꯤꯁꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ko another sorry blood money haina ko blood money se moigi londa dia haina ko ko dia se blood money hai se kaina kana sirba matungda mi ga sirbido compensation hoina pesa pina buduni ko ado blood money se use toraga inda government na ma se kanba ngamgadra haina ai pesa nuksa toraga ma se mai punchi se kanba ngamgadra haina nainari ni ko siksa aduni ko adi next editorial mo lakhatsagi ko editorial se mamangi hantak mamang ngarang gi haita ngarang nahan gi koigi kanoda Jeju Island da South Korea gi mi 139 179 sigi bido adi airplane class ama Boeing gi Boeing 737 kai bida sigi bido adudugi matangani ko editor na irapani adudayda mana irakpa matamsida problem do haidi hujik thokriba aviation gi hujik air gi disaster do thokibagi maram se man hape palami ko haidi accident do runway gi safety phasana thamdaba adudagi crew training phasana leitaba runway do da ngasagi aeroplane do haidi wall amada sujallaga kai gi dana ko the wall do saba ya da ka haibagi ma the question hangnei ko aduga crew training fazana tawdabra karigumba crew do edi aeroplane do bat strike na tawraga kai gibani na hairabani na crew do fazana bat strike tawbagi khotbagi training fazana tawdabra plus Boeing gi aeroplane se kari edi moigi investigation se Boeing gi plane kairabani na Boeing gi company na su or company gi moina sariba aeroplane da su kari soiba lei kholi ka do check tawdore edi investigation tawsida yawrabani ko ado India government India gi hoina yingse ko India gi hoina India su sisigi hariba pot se edi take care low haidi lowba madi changeba India su kaigino haidi India se akoigi world gi hoina third largest haidi husiki air transport se the third largest hoina ba kanna honari ne 2000
2030 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯃꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 196.9 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯡꯉꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2.5 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯅꯕꯀꯣ 2.5 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯅꯕ US ꯗꯣꯂꯔꯗꯀꯣ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ 2027 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ 1100 ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯧꯅꯕ 2027 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 1100 ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯌꯧꯅꯕꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯌꯔ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯐꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯐꯇꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯍꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ DGCAꯗꯒ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ICAO ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯐꯇꯤꯗꯣ ꯏꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ COP29ꯒꯤꯀꯣ COP29 Climate Finance and its Optical Illusion ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ COP29 ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ climate finance ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ and ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ COP29 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ Conference of Party ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ Conference of Parties ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ 29ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯣꯏ 29 ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ 29th ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ 29 ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯦꯟ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯄꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯀ ꯗꯤꯕꯂꯞꯄꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯀ developed countries ka habidi developing country like India Russia sorry India Brazil ko dagi ga developed countries hai tare ko like China USA moi kangu sing sika yana da ba indi ani du marakta da yana da ba ma leibagi ne ko optical illusion ga rese indi disappointment ka rese yeng se ko manung da kai disappointment leibno hai do ꯁꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 11ꯗꯒꯤꯅ 22 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯖꯔꯕꯩꯖꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯊꯤꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯏꯟ ꯑꯦ ꯂꯤꯚꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯐꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ US dollar 100 billionsꯇ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ 300 billionsꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯕ 2035 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 300 billionsꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯗ ꯒꯣꯜ NCQG ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯍꯟꯊꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯅꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯍꯟꯊꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗ ꯌꯣꯜꯂ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ
carbon marketing ko adugi carbon marketing gi mechanism मैम सु मसिदैस नई नई को and also ID Baku gi adaptation roadmap hai tare ko sigi sister mana ID climate finance carbon market tong मैम sigi magi chat ka develop bien jing cha nai na ko transparency ID enhanced transparency framework amaga country amaga gi mangon the technology kra ID climate change ki mitigate tong na climate change pa na bagi na mangon the information kra le di to pa country da su share tong na ba ko transparency le na ba mangon da kra pang ta ga di mangon da su mu transfer to bi ba haina ba country amaga ya na ba climate change da di information am ta lo na da ba scientist na tizala su amana tizala su loina ma haidok na bagi wari do ni ko transparency ai se adu na masigi in ko accord ama ko haidi enhanced transparency framework ama sign to na haidi adu sign to na do adu ni ko objective mari se le re ko adagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯞ 29ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯣ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ $100 billion ꯈꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2°C ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯦꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯦꯔꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯦꯔꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ 2°C ꯀꯣ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ 2°C से हुजिक सागलिबा टेम्परेचर से 2°C हन्धहनबसिगी पेरिस एग्रीमेंट तौनगिबा मतमदा साइन असिगी टारगेट से फंगनबा होनबा मतमदा चंगिबा पैसा से याम आइदि यामेबा अदुन $100 billion से याम वाटलिनि अदुदुनि को माइसे $100 billion शॉर्टफॉल आइसे को पेरिस एग्रीमेंट तौनगिबा खोलगिबा मैमदुगा येंगनरगदि पैसा से यामना इतबनेबा अदुदुना developing countries sing yaning de di paisa se moine khaina riba paisa se yam mande sini ko adegi new collective quantified goals and ngasai gi goal khara nei na gi dana ko sai gi climate financing tong na bagi adegi kari kara gi nei na gi ba matam da developing countries ka developed countries sing yana tri to kai no hara kanda developing country na haise akoi 2030 फाउगी मनुंग 1.3 ट्रिलियन सी सागत सिनेबा कोई तुंगजन जी नत्रगदि अखोगी पेरिस एग्रीमेंट से याररो सिनेबा को बट developed countries like USA China होइना हाइसना ए अखोई 300 billion तगी हेना ngam 2020 2035 फाउगी मनुंग 300 billion तगी हेना ngam सिदे हेना ngam हाइरेबा अदुदुना अनीजे खनाइरेको अनीजे खनाबा तमजिदा सोइजे कनानो हारा कांददी LDCs, SIDCs kanggu sini ko. LDCs is the least developing countries have niko. Aduga SIDCs is a small island developing states have ko. Hadi global warming to raga so ising se island masa lari ba look kidawa mayamam lari tana. Adagi develop ti yamne ta hoga ba least developing countries or small nation mayamam lari tana. Hadi moi di technology jo develop ta hoga ꯊꯤꯡꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯅꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ NCQC ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯋꯥꯠꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ LDC ꯀꯥꯡꯕꯨ SIDS ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NCQG ꯈꯟꯅꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯄ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯇꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ 2023ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯊꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ NCQꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ NCQGꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯣ ꯐꯪꯅꯕ ꯒꯣꯜꯗꯣ ꯐꯪꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯦꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯦꯀꯣ COP29ꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ COP29ꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯔꯤꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯃꯦꯔꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯦ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 80 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯏꯐꯦꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ 80 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯀ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ 80 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯡꯅꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯅꯤꯗꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒꯅ ꯇꯣꯞꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯔꯠꯇ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩ ꯀꯔꯤꯗꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯀꯣ 74%ꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ another 14% amana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकमनिदना ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ 74%ꯁꯦ ꯃꯦꯊꯦꯟ 74% ऑफ द ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗꯩ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯊꯤꯡꯅꯔꯁꯦꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯅꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 74% ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯕꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯗꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯣꯕꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯗꯟ ꯀꯣ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯕꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯊꯦꯟꯁꯦ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯒꯣꯕꯔꯗꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯒꯣꯕꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯇꯜꯒꯤ ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯇꯜꯒꯤ ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯊꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯒꯣꯕꯔꯗꯟ ꯀꯥꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤꯁꯨ 14% ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯋꯦꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯆ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯗꯨꯗ 2016ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ solid waste management, e-waste management, plastic waste management ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ 2016ꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯇꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯠꯂꯝꯃꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯡꯒꯦ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯊꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯐꯣꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ
action plan jing du yeng si ko India gi kari husiki action id husiki method gi natraga climate financing gi ko ngasai gi COP29 da tawgiba kano magi objective mayam dugi action plan jing du yeng si ko waste management gi legre sida method gi waste management gi akoi kari planning tawgadagi habdo ai si tang banjagre ko atopa initiative khara na spending id 2018-29 da koi 32,000 crore spend tawramado 2025 tengina 30 babude koi 81,000 crore hena spend tawnaba koi pandam thammi ko adai targadi spend tawa habidi paisa thada ba biodiversity and conservation da paisa thada dibu ko sisina kari kanan duino hara kanda ngasai gi biodiversity adagi climate management da paisa hena thada targadi hena planning dasu and also initiative government initiative mayam lokapa dasu hena kano tawdini ko haidi mai pakna sathaba ngamdoini ko and also akoigi national biodiversity strategy and action plan se ko sisu id national biodiversity strategy and action plan na India gi government gi initiative am le madu su mai pakna sathaba dasu mateng pangdoini ado NBSAPs haising ngasai Kunming Montreal Global Biodiversity Framework ana leiko target trama panlaiba Kunming Montreal Global Biodiversity Framework ana lei target 19 laiba masije ga mahapet id masije gi target 19 jisu ngasai climate financing ko climate ta paisa thadaba adagi biodiversity conserve tawba adugumbada tawba potni climate financing ga mari leinaba potni adudo ngasai national biodiversity strategy action plan ga sukma haidi adu national biodiversity strategy and action plan da tawriba plan haidi maduda tawna haidi climate change ki kannaba khonabagi tawna khonabagi pot mayam duga su haidi mabani se haidi magi plan ani se sap framework ani se chap mani ko haidi magi target ani se chap mani climate financing habani ko climate financing se ko India gi oina su toroktori dena hausi henkalaktori 32,000 crore toramado 81,000 toroktori dena ko adudana India gi oina di COP29 se is starting to be successful go but kugi kanoda haidi problem khara haidi methane ga waste management ga problem khara leisa taraga su sigumba climate financing da di benefit lay duri ba haidi India di mai pana sathari bu ko haidi COP19 gi COP29 gi kanodo fazana tawri sini bu ko haise aduna ngasai gi COP29 da su koi gi information sharing gi do adu su koi gi digital sequence information ga na koi gi tawgidana haidi information share tawnabagi matangdo aduduni ko information share tawnabagi matangdo so ko India se haidi India da su haidi share tawnaba data upload tawnaba genetic data upload tawnaba global database semnabagi honaba matangdo so India se kumang saksolini ko aduduni ko man haini se duna COP29 da di problem se kaino haraganda methane da ko waste management da tabak tawdriba ko aduga COP19 jingi magi objective ta global the climate financing na mapan gibido adugi matang da ko India se adum adi kumang social liba country mo oiduni adi 81,000 crore na 2025 to 30 da di financing paisa thadaraktori din ko next kano mai siko India gi oina India se koigi kano data ma phongre mamanga data se Hindu data team na phongba data oidini ko ado data ni se kari data na har kana global religious restriction haba maga global religious hostilities haba maga ko ado 2022 gi asida sigi data sida haining is kaino har kanda India se 25 nation gi manung de challe ko India se 25 nation gi manung de challe with high religious restriction haba ko religion da restriction yam thamba
global religious restriction habadi country मैम लेको country मैम लेबसिंग मनुंगसिदा religion da government kradi religion da country kradi religion da restriction taba religion adu to ya de religion da thamba natraga religious da religion ama bu natraga religion ama da hena hostilities have the religion ama da hena favor piba religion ama da hena sothana piba adu mai tawba countries ai tare ko adu gi data khom da India je 25 nation gi manungda adi top 25 nation no de ni ko sa adu gi manung di yaw sini ko ai ni sa adu kaino data je kamai yaw ni di yeng si ko ha social hostilities in this side tare ko social hostility in this side se religious ka mari leina ba adi religion ama ga magi yeng thina ba harassment of violence of religion ama ga khana ba adu gi matang de di kono se global gi context ko 12% of the countries the masiji am tawe ko 62% of the countries the lowly moderately on tawe adu duga 10% of the countries the very high 10% of the countries the low moderate GRI and high very high HHI ko sisi lebo ko sina ta hining is kaina sige 12% of the countries very high on SHI and GRI size da ni ko sai India yauri do India is sida ni ko yaudi se maru in India se aduga global gi oina di increase tawra ini trend se 2021-22 sa henkal la ini ba sige hostilities religions ki marang ta khana ba tawba balance tawba se henkal ini ba dun da pa di religion se conflict zone ama religious conflict zone ai tare ko religion ga mari leina ga conflict tawba se henkal e hai ni ba globally ko aduga India su henkat pasida kumaya town changsali hai dini ko adu phattaba point mo idini ko religious point of view didi ko aduga global restriction hai tare ko global restriction da so ko India je 12% of the countries is a very high SHI and GRI lai habisida adi jiki India gi government sina tawise policy program da so ko gi religious focus oiba Hindu da and focus oiba pot khara mudum uidana ko adu khabada kaida adu da government gi laws da policy da sema ko matamda adumaina uba hai tare ko adumaina religious ama da focus tawra ko se adugumba religious focus tawba se GRH global government restriction index in all leba adudaida 12% of the countries hai tare global 12% of the countries the SHI GRH wang GRI so adugi manung di India su salli aduna restriction type say 94% of the countries the asigi restrictions lai ko the government na religious groups harassment tawba adagi 86% of the countries na government na kogi kano like from ko pa sa thing doini ko government the siguma potse thing nei ko aduna data di ko na low yari se kai na kanda sigi pochima palambe social hostilities index ko government restriction index se India da yamna wangi haina ko sisi wangi haragadi in a kind of religious issue mo oidini ko India no atopa text and context judicial decision na may yung siguro judicial decision habadi atay kayo na ko judicial decision ay say atay kayo na decision habadi ako ki government na or sa kukudamay na Supreme Court just ma'am amlay just ma'am dugi marakta just bench amlay ko bench dugi marakta bench da just tara lay kala si just tara dugi manung da tongan ba haidi just just moy tare natraga nipan natraga iban mapan na raya mapili na kalasi aduga moy ama khakta na opposition da leibado haidi opposite oibado adu dissent habidi yaning da bado adu duni ko yaning da ba potu ni ko dissent haise ko haidi yaning da ba potu ba just or adu gumbado dissent ko ibado judicial dissent haise India dadi kamai tawge aduga USA dadi kamai tawge habduni ko judicial dissent constitutional comparison da sisi hapasu yani na ina dum isalamani yamna important oibaduni nate haidi USA dadi dissent se kaida lin tawge harakanda political leaning le haibadi politics ta yam depend tawi
either Democrat to oigera Republic to oigera moise haidi Democrat na appoint toragadi Democrat ta in leaning tausan ba haidi Democrat ta support tausan ba ko adagi Republican da appointee oiragana Republican da hena support tauba adugumada yamna haidi adugumada ne focus tauba India gi oina yengsi ko India gi oina di India की सुप्रीम कोर्ट ता लेरी से लोइनमक डिसेंट से पॉलिटिकल सोशल इंटेलेक्चुअल द होमवर्क ता लेको लाइक पॉलिटिकल एग्जांपल द जबलपुर एडीएम जबलपुर को जस्टिस खाना की सिसे यामना कनो तौबा 1976 दा तौगिबा कोगी इमरजेंसी की मतंगदा हुजिकति लो एक ओनग्रे को हाइदि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट तौइदनका हाइदि अदुदैदा मा मथदनी को सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ता सपोर्ट तौद्रिसे हाइदि फंडामेंटल राइट से तुम इमरजेंसी तौरगसु अदुम थमगदबनी फंडामेंटल राइट से काहन बेयादि फंडामेंटल राइट से दुम लेगदबनी इमरजेंसी तौरसु न हाइगिबा मीसे जस्टिस खाना सिनेबुको अदगी जस्टिस अरगावा जस्टिस अनन हारिसे सिसुनि पॉलिटिकल डिसीजन दा अदि मोइसु ब्राइबरी की मतंगदा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फंगहनदबगी मत फंगहलुगुमसी हाबिगी मतंगदनिको अदगी सायरा बानो सिजु ट्रिपल तलाक की दुनिया ट्रिपल तलाक तो यानिंगी दबसे कनानो है जस्टिस केयर जस्टिस नजी को अदगी तो इंटेलेक्चुअल दसु लेको इंटेलेक्चुअल दसु जस्टिस नगरत्रा ना अदि कोगी यू द कोगी टॉक्सिक ओइबे यू योनबदो